O uria githurano kinene kirathie na mbere gukuhiriria no gwateti matiganite nao marathie na mbere kwibanga. Uria wari muhuraniri wa giturwa kia president mwaka wa 2013 James Ole Kiapi ni yaniriire gucoka kiharo-ini kia uteti no riu akiuga ndekuhuranira giturwa kia president. All options are on the table. Definitely I will run for one of the offices, or I can also support one of the candidates. Githurano-ini kia mwaka wa 2013 Ole Kiapi arikirie kihitahitano kiu wa mugwanja na kura 40,000. And I think I just want you to be patient, because when the time comes I will call you and I will make an announcement. It will be very clear where I will be and why. No ona kuri uguo Ole Kiapi ni amenereirie uria uteti wa bururi uikaire kwa ihinda riri akiuga ukabira niguo uratereba uteti ucio. Let us not allow politicians to fuel and incite people so that in the end Kenyans fight because a few people want to go to office. Kugi nakuo uria wari mubunge wa Kibeberi Amos Kimunya onake ni yaniriire itanya riake ria kuhuranira giturwa kia ubunge gia Kibeberi thutha wa kuhotwo githurano-ini githiru. Muthenya wa muthi niguo wa mbere gutangatha muingi-ini kuga ati ni ngurugama giti kia bunge gia Kibeberi githurano ikiroka na kiama kia Jubilee. Kimunya uria wari minister wa kigina thirikari-ini ya uria wari president Mwai wa Kibaki augite ona gutwika kwina aikari ya kaunti ya Nyandarua marendaga ahuranire giturwa kia governor kaunti-ini yo ya Nyandarua. Kimunya we augite ekuhuranira giturwa kia ubunge gia Kibeberi kiria anyitiriire muira wa kuhotwo githurano-ini kihituku. Na tunyitane niguo tuhakishe ni twahota kuigiria Kimunya, tuigirie governor ya tukuga na tukuga o muthenya o muthi wedu witu ngikorwo hiana atia. Kimunya ongereire kuga ati kahinda karia akoretwo nja ni athomete maundu matiganite maria mekugacirithia utongoria wake. Riu maundu macio ndakiugire na nigithomete maundu maingi muno, na maundu macio ni njui ni meguteithia bururi na ni meguteithia kinya itura ritu ria Kibeberi. Maina wa Wairegi, Inooro TV.